Na Barrowland, Ruairidh. Na Barrowland. Céimar a cháir trúd. Ó bheith sáirte, ma bheith uige iadach go leam. Na duine creachte mu is an úvar a damsa sa sé sa cocotich ma gúirt. Bheith energy san láte. Na sé, i dul ras rud bic, nuair bheith sa scol. Iné seo na bheith fannéirthúcht mar go beh. Ha mis muntje go ré. Har me massa bís na klassik in ille go jú, har me go mor an féim an na beelden na mathematics na science muske. Wa me peitning ik na kélin is ik na concerts, wa me ook na sinnete den an nuis jo a hajking sat mes chomateros wat ganjar. Agus a héet teacher de wek am is an kjall, agus a fére a háisich mé de vi leike als instrument sé fére van David Valentine an nuis jagus. Maar nog rois en dan. Ga weer gewoon jakken van de kjal gewaatje. Ze ha. Kan je listig maar aan te gaan dus in is een agus voor taramet mag gedaan. Of course. We me heen agus taramet koma fast agus. Daar kan hekos agus kan vras nog doen. Ja hier trip van mij daar toe. Waar gaan we nog kees blijven aan de goos aan de St. Peter's Hall aan het Aldebrug. We me gaan laar en dan damhakken. Agus. We me jesher. Wat hoort in je raam? Agus me kan mis dochter met mij de show. Oh, Captain Law, I wish you were whiskey, Captain Law, oh, Captain Law, I wish you were whiskey, I would drink it dry. Oh, Captain Law is a beautiful law, but the price of the whiskey is grim. How nice it would be if the whiskey